Kaya aku boleh berbahas saya sin akan kapor. Dan hang ni PMR Center. Dia akan kapor Iwan Kenang banyak kundu beni hybrid ibadon jituna itu kamen tu ni. Ke om pengasuhan tak banyak kundu dari ngawan tu. Bano senyang lah, bano betalan bayar dari baca PMR Center nama oi laba poi perkat kumno play yalam leki yang abang poi syadu akan dikacaka lembah akan dikakali kadang kakali kadang kepala yalam yang syadu akan dikacaka bat langsung kemennya bah akan dikampor ya untuk play untuk pilot yang penuh pakai kopi pakai ikut lagi penuh pilot kan nanti kan meminta ada tentang aku kumno yang dia di Sumar nama kapor menu ba ai di Sumar di menu ba yaran di dan ai di dawai desin di itu di sel menu ba yaran bilang itu dia ha menu ba yaran ha di bayaran kini di doktor di ba donane PMR Center denya ya dan kali ini di Shawi di Lipuga dia kumno sungu teman na ha don nong yarap dai pila ju yo na ki yarap naki wei lu kumpi nong song sinong lane naki nong yalam joka sarkar lane na sor de nong setengah sikun mau banyak bibi karo na koyan cuma ngal abo ni ki breu ngala yarap kat bala ai mau na tabor cuma de sai sai na kana por ngala yo lap biang banyak ndu ya kumpi kapre senai mo tambatang ka jing senai long agak jing senai du umla biang te ngi para breu vidon kam ban mismat ban yarap iwe ban ai jing kesian kum mi pisia ki perlok prajon baduna di dekat mer kam ki ba miu iru ki bang don kiti ki bang don kerja firlei timla su de tra banyak baharu dai ha de kalau sia ka jing kuyanga ban wan sim bentalang akan kapor ban ai jing yarap lang dei e bahe ngamla mo ban ai bahe andai kat ba su la ai da kapor cunga yarap tentang sini Pediang kita di nak senjang cunga de sana ngai duai na betal cunga ru bangan la ban bil kemat ngan la ban bis ngan la ban biang om tang na betal lagi ngan la ban island duai akan dilang talang kam tam kumi pilang baro kumi parlok parajor kumi men di para bangan la ban yarap di siapa long ngam kwa ban kamai na betal lagi meli kan kas pade ngam lu ban rasi do dalam layar ada kami ban sam nama kene ke dino senyang ban bentalang bagi beduk besuk guna yuk di komentar itu kan dari ini dengan kabarnya yang bersama ini dua yang dengan bilang regulasi kita ketika jong Dr. Lahun Nang Solia idairu EMD ketika PMR Kena center jom ni pet patients ki ba kumpi stroke patients ki spinal cord injury ni pet ru ki sports injury ki fracture ki amputations so ki bone ki jat patients ki bawan hang ni kita nak basuhan just for back common back pains shoulder pain gitu mah jadi ni pet lebih bana so kan ka organisation ni ka private organisation ka baila seng ni dari Dr. Lahun Nang Solia ni kalau selain kan ka rehabilitation naru bagi lafen kalau ladon kumbasis nam ni dia ngaku bentuk kan dia bayar di berkan kesana ladon nam ke yarap nakali yang coba sokar kumbari rehabilitation ladon nam apa mah nam apa laban mah te la judon nam bawan mi kinong yalam tane kila jiyo nam ki jingarap nakali yang coba sokar ban nimpat juga jingarap because it's a private organization no yang bang ayo semua bah kan ka rehabilitation center ki ju ai jingarap ki ju sumar lu ki baduna ki badu ki bamla ban kotbor lane ban sumar ya la dia mah te adio semua mah long ni ai long ngim ai dori ki no ngim ai dori ki long ki don ki bawan te ki ai kat ka bakila hi kan tambah long mo ni kom ka center ke bani ni kwa banyak rapte ki mo bagi ki wan hane bagi pang ki sitam te ni hap an so thok ma ki so kom kita ru ki don
Kani ka center ka ladon kumba sistem e te kai ka jing long jing kiu ka jing gru ka kani ka kam kung nang tisu ki bun pa ki nong pang nong sistem ki passion ki wan sebentar kan. Oo, kilabon bentang kilabon nila don company ka initiative ka ang nila here ka wheelchair accessible medical aid kilang dang nila don ka branch kami branch initiative siya mapasang group. So ni doctor siya OPD siya ni Monday and Friday siya Tuesday and Thursday. Kamot dah kani ka kali video pendon ka Malaysia boleh bu di Baduna ka department ki nang pang stop. Oo. Te sai sen na kani ka puan ngaku aban tercai. Baya dei bat ka ni ka kali ba ladon ini ki singi ke balalet mo. Baya dei bat ka jingja apo lain kra. Ba ladon dah katu kani ki perlok perajor ki Asia de kani ka Turki tu kani ka kali te hangaru ka lapoi te akapa poi perhat nakaliang jungaru mo jing long pri ka don be ka jing bakla ampoi perhat ba susah kuno kani ka kali lamdon kini ki dak sniu lan kam dei kata ka ban kuno andai la sakuno te nakaliang junga apan ma napi ki nong tok nong ki pada mo long sio bele ki ngi di ban perhat sis pasin bat kani ka kali kani ka por su stunat ban tip ban yo ngo ba kani ka kali ka baju pendon kam ban lipu dan dia bali xiao pang stop khatam badon jing duna akitu khotmet te sai sen kani ka por bisbun ku bisia jani pilang baru yi piwe ki balayawan ban sngap ban ya sim benta kani ka por kani ka video bat kum juru lada kum kinong song sinong ke badon ya ka jing kli ke badon ya ka jing ngo ko lem ba bat ka imlang salang jangan ka jala jangan ka jebrin jungi pila ban no senyang pila ban don bentalang te ngan subu ki phone number akan ka video hi te lada video kamon pila ban yasim bentalang pila ban dan bentalang dak pila ban kontak dak pasuk te sai sen ku besi pun ku besi te lampar